ole hey sanina hun thatak nei an mang le ho do na don trum NBA playoff thlirlawk na kan nei do na ma se sanina hianin play in le first round chok kan sei do na chuan zandanga second round le third round na tiang ai ta to chok kan sei do na play in chung tang bi khi kan han khel photanga kan nei dan te e ka thret thiangin fixer kha kan an tianga thiangin hey play in Western Conference number 9 Memphis anoma number 10 Spurs 7 Lakers 8 Golden State Warriors heng ho hi kan khel photanga chumi kan zo huna chuan Eastern kan zo na Indiana Pacers le Hornets kan khel lenga chumi zo Boston Celtics le Washington Wizards helanga chumi zo chuan doni una sui hong turin sakesia and so mga anin play in hianin Memphis le Grizzlies Memphis Grizzlies le Spurs hianin report sila chuanin nang ko karon luto niya mute lo man le men Western play in top ngay ka soy don play in 9 le 10 ka soy pot ang 9 le 10 le 7 le 9 7 le 8 soy pot mero 7 8 9 10 soy tay la choron nung jok 9 8 le 9 sorry 9 le 10 hi en tay la 8 le 9 hi din toy zongin Memphis kan ring jok dawa Spurs ri nom pia ma sela toy zongin Memphis simple kan ring jok han ti mai la tin Golden State Lakers ai chuan kha Lakers kan hrianga tun match top nunga ron dam rual thup me healthy Lakers kan tiang to an ni chuan nan lo mang kan tiang khan ron ngal deuh mai ka hria chuan tun kum aya number 1 le number 2 ni phur number 1 le number 2 ni chak om lo kum hi wang ve ka ringa amaro chu ani chuan number 1 le number 2 ni thei chuan tu pon tungam turangai tela 7 le 8 Golden State le Lakers hi achak lo zok zok hi loser winner 9 10 po hi an ne thau ka ringa chu wang Golden State le Lakers in du ve ve ka ringa 9 le 10 hi an tlang chu ka ring lawa tu ve ve ranking number 1 le true tan here in Golden State le Lakers hi tu ma cha khom lo hian in ta hria pel fai khop mai kha i tu ngai dan nge kala soi don lawan akina to pa Tima ngai dan ko karon share ve turangai la kan kha kho manga sarenga 7 8 9 10 soi potang sarkasi soi ka trompui khop mai i Sparsi anin sero kan hit screen kala share ve mai Sparsi anin renovate lai anin ya kemel i Memphis karing pai felding kan swing Chuan Golden State le Lakers akan tang ka swing Lakers karing achan tu Golden State tu GSW tu Clay Thompson omangaya chapul katito kha group apo tu i Lakers lang karing sa Tima aron lu chi so ve nga lang Western Conference 7 8 tu tagay tu ma chakirina tin 9 le 10 achak so khan 7 le 8 an hengem ka tigi ngai dan kha an share ve chin la unmute ro itong kan thate lo unmute ro try West chuan 7 le 8 chuan Lakers ga ringa chan chu aron dam kim zogin ka sheli Lakers ama regular season ha laklo la ya players an player poimo pani Davis le LeBron James in hiam reng kha an tour de chuan ni na langa tu da point an mani conference bi ka po an team hi pakhat na bo pati na top 3 lang thei tura ka rin sa ni ta mase tura cho pasari na ni meita
tu na bi ga so 7 le 8 a chuan Golden State ai chuan Lakers ka ring zoka a soi thui vak ai chuan rin thu ha ni to me a chuan Grizzlies le Spurs ai chuan soi thiam har ka ti hi ka soi thiam lo han bi habit pati chuan ma se Grizzlies ka chu ka ring ma zo Spurs ai chuan ole ani le zobel na Grizzlies lo an chak iringa Golden State in he bigem ka ring Golden State Warriors chuan oh 7 le 8 chu an tlang sim ka ring 9 le 10 chu i chan san le ka ring lo i playoffs khel tuin ole ani chuan sar Puitea on vele lokang kalau me i 7 le 8 kha chu ni kan ngai da khain ang tlang puin ka share ke point Lakers kha chu ka da chung nung dei jok ta amaro chu i Spurs hi rin thia ban har ga tia mani te bo ham box kha andron ne ve le khur me a point som ni panga don han chuan khatiang te po thil thleng ve le thei tho chu nia ka soi lok ngam lawa khabi bi ka kha chu na maro chu Golden State hi chu nan nei le tho ka ring 7 le 8 hi chu West lam hi chu tuna an cd ngai ang hian anom ka ring khop mai Afela mga Afela ka don't unmute la in bedan le kalau me kan ngai dan sin ang tlang dia we ke po ro se vek to 7 le 8 chuan in Lakers si an tlang mai rin awa amaro chu tupin sing khan lebron a khain bil le tak mai a ke ma khan ron bitran le to lawa anang en lo ti hi sanin news sam kalau en lo zana ni box ya ti tur kalau nei vel do nen chuan 8 le 9 Grizzlies le Spurs chuan ye Grizzlies si aron chemi lawa chuan ke chu Grizzlies ka ring zo ka ma se NBA chu kan soyang dewin matchup game ania matchup an fu do chuan in matchup fu do zo ki team tha zo ka lang po ni se a chak lo theidin hunan dinga chuan in ma se chak zo hian in Lakers le Warriors chak zo a chak lo zo hian he ka ring lawe kalo me unmute ro sabi na ngai dan le Afia tem de kan India ni kam hami de kan an soi kha 7 le 8 big kan ing ria Lakers le Warriors han cái kamu dan me chon a chiang big omin ka khelo ka tia han soi lo kumin NBA hi kala en mu mal mi lo i divia chu lo wa hian ka en tam lo khop me ka het tam lo riu ma ma ro chu tuna play na hian kan en thuk to khan i best of 7 khan ni lo ani don lem lo boka i voi khat khel kha ani ka ria i 7 le 8 le 9 le 10 in khela han achan chu ta chon Warriors ka da niam ngot thei bi kan ning ka khelawa voi khat khel voi khat chet fu a i chak lo thei khan ni tlat me chuan chuan i ke Lakers kan chung nung a team ang chuan an chung nung mai the player sang chuan ma ro chu Warriors si tun din huna aron khel chho dana tanga en hi chuan han dan hiam ngot thei big aning ka khelo batia chuan 9 le 10 a po khan Grizzlies ho hi ari nom jok do e po batia amaro chu ma se Spurs ho hi an coach atanga experience nei dina hian e ani po hi han rin thiam har ka tia amaro chu 7 le 8 a chak jok hi chu an tlang jok chu ka ring deu alo mom khop mai Maroa ka so main sarki ka so manga timzo Maroa ron som doni sarki khalo unmute se a video ka on phal chuan lo unbox se hello cái chỗ ka 7 le ta khan
Lakers kan on ring do ba ga jo GSW hi kan da cho tu ka tan an ni ba ka Lion khel dana hian tu na nga an khel chuan chan sun nei tha ka tia tukin jing Ozidar ta an match an last match mo Grizzlies ne an match atan Stephen Curry kha game lo en chuan atir lam a chuan boi deuh na amar chu point somli le paru kha an ron score le te ka tia nga a perform thei chuan Lakers stand point a thak ve vi ka ringa chakna chan su an nei ve tho ka tia chiang em chung ka big amar chu Lakers ka an dam kim chuan timaila an khel tha zok zok hi to mai ka re tu na chuan NBA chiang zok at chak chiang sa tu rang hi a hria thei lo in ka hria chu man chuan ema chuan tun te na hian GSC an chakkan ring dewa chuan Lakers season plang ka ring tho Grizzlies le Spurs chu an chan su a chedeu ka te lo mo me sang ma ra wa am ve leng sang ma ra wa Islam pa kan na soi lo ta west soi patang kan zo don che Islam pa ka soi ta do zok chu ne ma se Islam pa ka an soi tu lang ke lo wa kam ma de han soi do wa Lakers dik te ka to soi ka tim lem lo wa soi do chup to first le Grizzlies big han tema zong soi kan do chu tema han tafal big em anom chuang lo wa ta kan tang entum puran nia amaro chu han tlang chho tur dan chong karing lo nangin an match up big a chuan Spurs ka la da chu nu zo ka regular season a tema han form em ni chuang lovin an regular season form ka mi play in a hen chum zom lo tu reven ya chu man final ang dewin ang khelo na include kang de si amaro chu andang lam tu chu Dina soyang do khan a coach ni dolin ka sia so ka sai te zong ni ro se lo mo me tu na chonin East Lampang kan han soi vele tung tonga ti khanin West chu kan soi dia ba 7 le 8 hitlang tura kan ngai do vek in mi na shriata china Dina ron soi kha karon soi lang lo nai kan traffic tura ngai la play in big chu do or die match ania i match khat chawa deciding an hal to pa chu bang chonin khlai te kha tol thuk thei na lai kha om ve thoni ti kha i kan bil ro om tel se thain ka sia hi soima sabe tuin Puitea ka som dona ani Wizard chan tu ni boka 7 le 8 hi khel ma sabe la chu zo 9 le te kan khel lenga chuanin sa Puitea kha om tro ole kalau nia nam Islam panga hi chuan Celtic si injury nga khop meya Washington lampang hi an chemistry thabok sia ton lai chan sun nei zo kem o chu katia Wizards hian chuan chubi zul deuh chuan ti te ang number 8 le number 9 le number 10 ami hian Celtic si ron knock out na chan chan nei bokin ka ria chuan 9 le 10 a hi chuan Pacers si kan da sang zo ka ke chu ni mei te se ala mo me takesi khangoi ri do to boka som lut beleng East Lampang nge akal sona mon le an le me donia sarenga tomlok me East Lampang kha sare in unmute ngai tu kha Israel pa kha rookie kha Deni Atsvia kha an chor chok kai na khen chabewa regular season a hian chu tu na injury chun hliam thlat maya poi katia
mà sẽ chọn ngôn này thui dong ngay đó nó chú shit lộc ta Celtics po Lakers sang đến rồi tấm lệ chụp thấy ta thì mấy tiếng aron cái ring thiam chết là anh áp mũ đâm phía mình cái ring á chắc dọcตัวcái ring thiam chết là Celtics cái đảng ngắm là wa anh là wa Wizard anh là wa cái đảng ngắm chết là chú chung bung tiếng cần thì top đây nghe ale no be sarap pela som le meng sarap pela kha East Lampang in hiam ho kha nakina kaman vela karon update don yo sarap pela somang kalau me Islam hi ai interesting zok ma West lama hian katia Pacers hi an tha ka ti khop me kai chu nu kum hi an na khel ho thei lo dewa chu wang chuan in Pacers le Hornets ai chuan in Pacers hi ka da sang zoka Miles Turner te Malcolm Brogdon te Sabonis te anon le the ni ngat chuan in man jana an squad Kyrie Irving da ho khanin an khel thei riau me ya chu wang chuan in an hop katia Hornets ai hi chuan 7 le 8 in tumtur Wizards le Celtics sai chuan in soi thiam a har katia ni na china hanin Jalen Brown hi engchin ngein thiam don khriat tat lawa om lawa ni chuan ke chuan in Wizards chuan chak nei tura karinga ma se om chuan Jalen Brown to season an season ta na han rutina ani tak chu ani chuan in chu tianga chuan in nia ma se engting ka tiang ka soi thiam dan in an coach hi tiang ha Brett tunga ha renga tareng Celtics coach Brett Stevens hi pa hi player tha nei vak lo wang chi sa holder na nei vak lo hian a khel tha zok ma amoti me turania chuta chuanin tuna hianin go to guy Kemba le data ma pangdona chuta chuanin Westbrook ne nge tiang Bradley Beal ne encounter tok vel don hi chuan chuanin an pari chon chaktur khiat thiam har katia amaro chu Pacers si aron dam ki mani chuan ke chu engting ka tiang an hop Kemba chuan tiam chu wang chuanin nia ta kha chuanin Wizards le Pacers karinga ni chu lu turin Indiana Pacers ayan Sabonis si aku patina maro chu entiare nge asiat don lova kha karon sai lang du chim bokani le sarke si karon lang zoi to sarke si ha so ke na lang Islam pa kan kaya Islam sai te lo me sai tong khat ai tiet che cho ka ti West lama hian abekin 7 8 9 10 rin thia mahar ka tia chuti rol chorin na china kan soi sang sang injury ber kha thil de dang lam tu ni karenga dam kim se chuan thil hi rin ol jok karenga Jalen Brown kha chuak chenga tungkum injury hi mania kan soi fiam group kan soi fiam tuang deuh khanin an position hi chian to wang hianin an tam lo der mani ti turvel hian an thu chen play in atan le playoffs atan te poninga ai khek ru dem le te ka tia Sabonis te poi khel mai thei din muna ding rian ka khia mania news vela ta bokan chon na china kan le lok nga kan soi topic ba ka soi na hunom to lo takin LeBron to kin jing LeBron injury khana ana salo ti kha di kalau cheer mana na chin de lo khan soi na hun mai lo takin chon ista chon le taila hian soi taila a team len danin dot lut tura karin danin dot soi top mai la thai karinga Celtics le Brown omlo chung hian Celtics ka da sang anga Celtics le Wizards ka da sanga tu nan din muna chuan injury atanga ron recover ro ni chuan Pacers kha an ma ni level ka da Hornets ka da hian per an adang pathum hi chu soi har ka ti han khop ni alo mo me Tima kato sa temo nan muting sa te West kha toy te kan soi le lo singa ka soi man lawa West B ka khan do or die match ani in rolling Lakers le Golden State Warriors ha kai chu ka mu da chuan
Curry hi unvente phot chon Lakers su sop takin kan thei ka ringa andi lo chuan I kan rin dan hi adang ve thei ka tia chu chu ko soi lok du I Curry a form se kan thia Steve Kerr pon tun last 15 games a chuan a khel that bera niang a season phana pon an ti takna ma se ni lo ani chu a thare ka tia adikreng bok ta a injury wang me khan I aron let a injury kha chu en polo ni se aron let le nu hian khel tha em mi mal tak pon ma se player tun a pon no pang tak tak a khel Puitea ama support tu turang kha amomo le ti po kar hina so ama po Curry ngei puna soita ha an team hi nge ama an pan thiam phot chuan hang tang kai thiam chuan team game ni ma se bimal thana hang tang kai thiam chuan chan san nei ti kha alom tho ka ti ma se Lakers su la da sang tho chuan is bi kai chuan Celtics le Wizards ai chuan Celtics hi injury nga ma I ka base sang bak lawa a team mang zong chuan thazo ka ti di Brad Stevens khan I tuna kan khel turi chu a har sadon ti po ka sia chu wangin I ril ru film takang khel po ngai I players khel tur chuan ti reng bokta asan chu an chak lo pon game khatala nei don thowa tuna lan dan chuan Jaylen Brown chu khel don lo chenga teitam hi khel thei lo turan ngai ni ma se hi chu ti mai mai ni ka ringa Kemba Walker hi khel thei lo mel boka Marcus Smart hi a khel thei lo mel boka Tristan Thompson a khel thei lo mel boka an ma ni second unit team ne na I Brad Stevens hian rem khom thiam chuan chan su nei ka te ma se kai chuan Wizards si pada sa zo ka pasari na ni turin chu a chak sok tura chuan Celtics le Wizards a chuan Wizards ka da zo ka asan chu injury nei lawa an khel that lai tak poni ka ria Westbrook le Brad Biel hi an points hi an pani rgot point an combine hi asang te ma ati bang tak po hin khel thain ka ria chuan 9 le 10 week ka Pacers le ange khain tuk tu kha Grizzlies. Sorry, Hornets chu ka da sang lo zo ka asan chu amaro chu Pacers si injury nga ni tuna hian alan dan chuan Malcolm Brogdon te Aaron Holiday te Jeremy Lamb Domantas Sabonis le Edmond Summer an ma ni starting lineup an first unit ang ni chu Edmond Summer te Miles Turner te po khelo nei ta mar se Aaron le thut lawang pi poisai thei chung lawa masa tuna alan dan chuan an out pati tuna an thar beranga chuan chulai chuan Caris LeVert hi ni meita an player thaber tu chu Domantas Sabonis nen chulai chuan Hornets sian chance chu an nei thei tho chu ka ti dakna I an injury hi an update hi fel 5 week che lawa Pacers si an mani first unit anga atamzok tila player patni pathum an khel thei chuan Pacers ka da amaro chu tlang po ni se Celtics le Wizards cha chak zo hian an ne tho ka ring ti kha karon soi du una sarmarawa samang Hey, community là giúp Islam hiện im đến lầu tuổi gì Raptors thì anh đến lầu tuổi cái uy khóc này đúng đang dùng rất là del team 2019 champion conference final cái bộ fight rất rất thì khác tụi mình làm tôn lầu tuổi cái uy khóc này cái lâu đi về đây Pascal siakam te playoff anh mua lầu mấy tụi uy khóc này thì các bạn thấy Macedoni begin hey around Thailand must have done so Celtics the Wizards here Celtics is team zinga hian team tum chak lo deuh ber thlang don ta se is team zinga hian Wizards hian thak ding sa tan chu tunan Wizards in form ma Russell Westbrook regular season tilam pang ka chu lo da khatai la tun second half đi cả chuan a form in chuan MVP ni na din ka pe ka tiang ve chuan a form ani ta Puitea ha lawm ngot in deringa ka thil se wang han MVP din ka pe an ka ti top mo chuan second half a chuan Russell Westbrook khel tha em ma tin chumi pe lama Bradley Beal ten on le de to ha Celtics chuan team ro zinga chuan Wizards baga tum bu hi an nei lo ka tia chuan an mani matchup đi cả chuan Celtics hian Wizards tun chu chu an he ka ring lo chuan Wizards hi entik nge kha anon playoff fi tun mai kan hmu lo in ka hria tro sa te ni ku bang khelo
tin pakhat om ve le chu playoff experience an ron nei nem lutuk lawa tu na yan tu na player sa te ni Russell Westbrook te lo da thai la playoff experience nei lo he get bring him on ka te chu ma ni disadvantage ngai te pa chuan Jaylen Brown Celtics big a John Jaylen Brown om lo tu rin tu ara Kemba Walker ha ron le to mo ko te lo le hiam ni mo akhel thei ka ring playoff chu John Kemba Walker le en lo in match up tu ra Russell Westbrook in match up tu ra chu mo nam don ko pin ka ria sinan head to head a John Russell Westbrook John offense ta chu ne ko pang ma te Kemba Walker po playoff aman ta lo en lo fel to ne lo ta na po thin nia tuan John ma ni match up bi aron ni ai liam hi aron le ta ni na John nam don ka ria John mi dang te po an se ve ro se ole tong Sarikia ka to them cái phố có cái trường sẽ thêm là sẽ thấy cái phố kalau ngay về đàn thì mấy là kalau ngay kalau rin về đàn chọn thì tụi nó no wizard thì cái base sang chân chú sang khăn Bradley Beal là Westbrook thì anh hết tiếng anh nhị chuan đi ra nạp pohan anh down via Charlotte kan an lead về nữa là anh bot là anh khel trang anh khop me so chân chân su tra cái tia Charlotte là cái lo hi Pacers kan ding te ta tan lu chứ anh ấy đợi mấy tu na đi chuan in thêm được nó tầm lúc đó bác ạ sẽ khai làm bằng hậu chứ các trận lâu lắm bằng anh đi vào cái sợi tầm bắc cái thì là thì chú wizard là Pacers chú cả ring á đâu chú tốt rồi chuan sa Dina khai nan mute sela anin soi ve sela chuan kan du to kan link thak ro da don ni ole alo me nia Eastern Conference lampang hi tu ra pohin anin khuang ro lang renga katia chuan wizard hi kan soima sanga kan ngai event ve do na chan chu nge Japanese he kan khochak lampang kan nai vai ami Hachimura tem khet awang hian tlebin nge ngai event ve do kan ngai event ve do an le in point khel phado lo mo ka te ma se season top lama ron tal chho thakop me soi nu na tina kan soyang tho po han play in hi chu ne match khat ani wang hana che si loka tiang daw nia boi khat khel that lo ani do na fiat Tima har khop maya amaro chu wizard hi an chak mai zok kan ring dawa an pani bi ga hian an chak ani chuan Pacers si le lama kan soi pop me Hornet le Pacers sai Hornet ai chon Pacers ka ring zok boka Pacers sian tlang thei chuan wizard hi chu wizard hian tlang ka ring do beran mani ai chuan 7 le 8 an nia Celtics le Pacers si achak lo in tumahan an in tum tura kan ngai do ngota achak lo in lein tum le tura han tu ta po chuan Celtics hi chet sol khut nei ching ve fo hin nia riat Tima har khop man mani bi kai chuan wizard hi kan da lian dawa aba khi chu anin tluk tlang view mai ka khiat khel that lo ani do berang zo soi thiam a harang reng kati ole ditok mai ro se sarenga kha nin close sak tunin som lo kang Eastern ani lamelo boss kan le lok nga minute kan nei tam to lo chungin minute khat nei Vancouver Memphis Grizzlies hi mana chon Vancouver Grizzlies and China Abdul Rahim te hoka Afela kana hit karinga anga tinge Memphis ni tak dei ti hi Afela kha zona kan zot dei thunga nakana hundram cham chon ron soi fi turanga tela Hornets le Pacers chon Hornets tan uchuak overview maila anla kal thui garing che lo tun tuma chon Pacers hian chakan ring kan ti dei teng
ami mal tak chuan lamelo ball chu ka du over topa ma se Pacers sa hian I rin na kang hatam zok kalome ole de khanin